aha mukoro go kusima kwa beje abakoze rejebuzo by'umwaka guhwire 2023 abebembezi b'ishomero rya Rwimi Secondary School nibetombuitura government aha bwo kubanagera aha bwatirine nebyo bwegesa y'ishomereri ishomero rya Rwimi Secondary School rikatanduka umwaka gwa 1992 ahansi y'umusinje gw'abakristu konka bwa nyuma y'emyaka 2 rija kuzoma kono ya government konka rutwire rutarukushyitsa abana eche bajemeserizo kusima ho ruhanga bwanyuma yo kutungo mwejo wahireyo oboneri 18 byasinya ya mukaga kandi wasinje district ya Bunyangabo hamwe na nabeji 15 mu grade yo kubanza omusiniya yakana. The students themselves are supposed to do research, okay? And the teachers are supposed to have support materials all from the computers. But we have only 10 for 840 students. James Mugarama ategeko chairman w'entebe ya katano kandi biraryo mujenyi mukuru we nagira ngunga district nabaza kurebeka ngo mwako guru kwija bayombekaho bamwe habizimbe. Rwimi Secondary School eriyemwe aliaga tukujya kusagika mu mwako gurukwija o turatunga yo sentes nobkiraba sentes kutunga ntaitu akira tujya kuteka class yemu rundi kibiri kuri abana batunga kurungi okusomera. Mugarama nayongera agira ngunga district nabakugumana bijutse ya government okugira ngo ishikirize byaraganise kandi binde byabalizeho nka dining hall nabeha hati tujya kusaba government auko president akaba pledgingire okubaha laboratory president aka computer lab president akaba pledgingire ebintu binga isomero hano abwecyo ebyo tujya kuhondereza abandi abebembezi bishomereri nangwa basimire nkwatana serya hagati yabeji kandi na nabazire abakoze rugwabo mu kushomesa abana omwako mutayikirize mukagumisiriza nkamoto yitwe kugamba twakwetali hano ntujya guzecho cyaha mwebare kwikiriza sasa mwebare kwikiriza kurya kahungako so bazeni basima kura muhire abana banyu kandi mwija kubawitire kushemirwa nabo rukureka kitinisa kugira ngo abana bitu babere barabimukurunje amazina na nukutagurira kwa beji hamwe n'abashomesa nukwe kwendira umukorogo amakuru agagasha kwa Gilbert Muhanguzi.